Tapi dengan tabah titip imata urung syik itu, tembayang gerak jaro ya Allah, nampu bahagia anu ulung ya Allah, nampu selamat anu ulung ya Allah. Inan keterima doa. Maka tanya hubungan dengan urung syik bergerak datat. Walaupun kau nyan katuha, walaupun kau nyan hanali, sebagaimana hubungan lang mata udip, tengoknya hanali itu tak benar hubungan dia tanya. Niat pahala segala kebaikan-kebaikan kita yang betul ya Allah ke urang syik lun. Apa yang tanya bersedekah? Apa yang tanya baca? Kasat pahala. Dia intat tapi 5 malaikat. Dia intat tapi nyompat pahala anak kata baca Yasin. Nyompat pahala anak kata yang sedekah matai subuh lebih-lebih hat barakah. Alhamdulillah kekele urang syik dalam kubur. Gem doa